Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata bani panorang sogot narion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombakon uhur nami humbani borsih ni uhur nami hubamu Tuhan. Bani haganupan diarni layakmu nadok mangiring-iring rosiman ramot kon guduk nami ari lubus ari das kubani panorang sogot narion bani panorangon pe Tuhan sir-sir doha nami laho manangihon hatamu nagabi buhal ni paruton duyon nami lane pasu-pasu hama hatamu asye marurat marbagal janang marbuain ibagas parguduhan nami terpuji maham Bapa bagas Kristus Yesus Tuhan nami amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sogot ni Arion nabu isisehan namin marhiteo ni channel YouTube on regapan sigado pari bata sa darion Selasa tanggal 10 April tahun 2020 ay matar surat bani buku Habakuk pintu 2 ayat 4 na makatahon sunon tonggorma halak na sopitor uhur ni ibagas say nahurleh do tapi halak parpiktor mengguluh do halani hapor sayoni. Ita ganupan papainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus totu do mabahat pengalaman na idopa kon hita na ihap kon hita ibagas parguluhan taon sanggah ibain hita ahana adong bata nagabe pangajaman bani gulu taon boy do hape ni ay homa mambahen hita gabe kurleh ay maase porludo hape ni totap ibagas parguluhan taon itanday hita jana ibotok kita aaha manani nagati mambahen gabe patah semangat kita usihan ni sonon sangga ibagas naman dopak kon pernaboritan hita pigadukah manani tahan hita ibagas sanggah naboritan ay tetap bertahan sirsir ibagas bulus niur martonggo jana pikiran pe tetap mangidah adong harapan ibagas situasi ay sonay do homa age sanggah mandopak kon horja ijuma suan-suanan nama seda kira-kira pigadokah kita tahan tetap pokut jana ibagas borsik niuhur martonggo kubani Tuhan bahasa situasi nedopak kon hita ay gabe parlajaran nama harga maay ase lambidro orot ni hita kubani Tuhan sonay do humani bani yanan parhorjaan aku adong mamisal ni tantangan atau persoalan ni dopak kon hita atapi kantor pemerintahan PI parsikolahan PI suku-sukun ni pigadukah kita martahan tetap ringgas makorjahon horjata jana tetap ibagas borsing niur hita marpangarapan ubani naibata masih sonai bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Takas tumang isobut Nabi Habakuk bahasa halak nasopitor ukurni. Nasopitor ukurni artini aima bahat tumang nabuy mangganggu. Bahat na parsedahon. Bahat na mambahin luto pikiran. Tapi ang gupitor do ukur artini tetap dopak naibata boy do tene do kumbani pandolea ay maase puriniaha bitongon na dopak kon hita ibagas parguluhan ta sigano pari maningon do hape tetap ibagas borsih ni uhur kita ipadaw kita mahape ni uhur nalang marpangarapan hubani naibata halaniaha porini PHP ni boritan hita janah dukah na borit ya idopak kon hita ibagas 10 taon anggo tetap do hita marpangarapan pangarapan ay do na membere
parguguh hubata na memberi motivasi hubata maningon sehat do hita. Jana ibagas pangarapan ay mahumani boy ididah kita. Tangan ni nebata, kuasa ni nebata, holong ni nebata, merhorja ibagas akulata, laho pamalumkon parnaboritanta. Artini ay tongon maningon do marusaha hita, maningon ipangan hita do tambar, maningon do martambar humani hita. Tapi porini pe ipangan hita tambar, janah marusaha humani hita, mengindahi hujado hita martambar, tapi anggo uhurta mandule, anggo uhurta lang adong pangarapan, totusoya do tambar, sonay age pertambaranta, age hujape, age usaha ahape na ibahen hita. Halani ay na mambahen halak boy malum, na boy mambahen halak boy berjuang terus, ibagas ganupan pargulmito ni guluon, ay ma halani pangarapan apa hapor sayon ni. Ay maasi isobut no kanayay, halak parpitur, mangguluh do halani hapor sayon ni. Artini ay, memang tongon sangga ibagas na martonggo kita, lang mitol salo si haganupan persoalanta. Sanggah tetap kita marpangarapan hubani Tuhan, sanggah tetap kita mandalankon hata ni nebata ibagas 10 tahun, lang mitol salo si haganupan persoalan-persoalan ibagas 40 tahun. Tapi marhidehon ni hapor sayon ta, persoalan-persoalan na idupakon hita, iurupi Tuhan mahita, iparguguhi Tuhan mahita, jana iberi Tuhan ma jalan keluar hubata. Halaniaha, halani pangarapan taay, mambahin hita, tetap mergugu, jana ibagas pangarapan taay, Tuhan makumani na mangurupi hita. Ay maase, halak nama guluh ibagas hapor sayon ni aido na mambubay iya, asibuy manlupusi, haganupan pahara-pahara na idokpakon ibagas guluh. Halani ay maningon totap do pitor uhurta dokpak naibata, maningon totap do borsi uhurta marpangarapan ubani naibata. Ase ibagas haganupan pangarapan apa hapor sayon taay, Tuhan Yesus motongon nagabe si paluah bata. Paluah kon hita, ubani bage-bage ni sinupak kononta, jana paluah kon hita, ubani bage-bage ni pahara na mamborati parguluhanta. Halani ibagas Tuhan Yesus motongon sa halinari, boy jupah kita naniarap kon ni uhurta. Asi tetap mahita marpangarapan, jana makaprosayai hidup ni hurni Tuhan Yesus na marhorja ibagas puluta. Amen. Matonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan, ase ibagas borsih ni uhur, ase ibagas hapor sayaon, mandalani guluh nami si gano pari, ase boy tongon ihap kon hanami, idehon hanami, inadiar ni layak muin, na tongtong mangiring-iring lakah nami, jana manramot kon daging pakontono nami, ibagas ganupan lakuan nami sa ganjam niya reon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, terpuji maham Tuhan. Amen. Selamat pagi mo bata ganupan, lampin gugok mahita ibagas horja ni Tuhan, jana tenger mauhurta, ibagas hapor sayaon tado, guguh ta mandalani guluh sa ganjang niya reon. Shalom.